pozdrav! Dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja se zovem Alisa Pločo i ja trenutno radim ono što zaista volim. Znači, bavim se marketingom, bavim se digitalnim marketingom i u sklopu digitalnog marketinga izabrala sam personal branding, odnosno razvoj ličnog brenda za profesionalni pružaoce usluga. Ko su ti profesionalni pružaoci usluga? To su sve osobe koje pružaju usluge, profesionalne osobe koje rade u oblasti osiguranja, koje rade u oblasti poslovanja sa nekretninama, koji pružaju usluge iz oblasti turizma, konzultinga, čak i fitness treneri koji pružaju u ovo vrijeme, u doba COVID-a, koji pružaju svoje usluge online. Znači, ne znam kakva je situacija u BiH trenutno po tom pitanju, ali trenutno u SAD-u to je jedna od oblasti koja bumira. Odnosno, fitness treneri su se jednostavno fokusirali na njihovo online prisustvo, jer bez obzira u kojoj oblasti se nalazite, vi jednostavno morate biti otvoreni za promjene. Znači, ono što nam se sada dešava i što se dešava globalno u cijelom svijetu jeste jedna velika promjena. Znači, promjena načina života i nakon što izađemo iz ovog COVID-a, iz ovog perioda COVID-a, ništa više neće biti isto. Tako da je promjena inače sastavni dio života, a naročito sada kada će doći do jedne, već je došlo do digitalizacije, a nakon ovog perioda doći do rapidne digitalizacije i oni koji ne budu prihvatili tu promjenu, oni će ostati negdje iza. Znači, neće biti u mogućnosti da napreduju, odnosno da napreduju tako brzo kao neki drugi, neka njihova konkurencija koji su poduzeli korake na vrijeme i koji su se prilagodili toj promjeni. Znači, danas bih voljela da razgovaramo o jednom dijelu razvoja ličnog brenda koji je jako bitan. Znači, ne možete razvijati lični brend, a da nemate online prisustvo, odnosno da ste prisutni online. A vi već imate personalni, odnosno lični brend u slučaju da imate bilo kakav social media account, odnosno bilo kakvu, da ste prisutni na bilo kojoj društvenoj mreži. A vjerovatno, znači skoro 100% osobe kojima se trenutno obraćam u ovom videu mogle bih tvrditi 100% da imaju neko online prisustvo, odnosno da imaju bar jednu društvenu mrežu, račun na jednoj društvenoj mreži. Samim time vi imate već određeni brand, lični brand. To je način na koji vas vaše okruženje prihvata, percepira, kakve utiske oni imaju o vama, zasnovano na onome što oni znaju o vama. Iz tog razloga to je jedna od oblasti kojom možete da rukovodite. Znači, to je zapravo vaša reputacija kojom vi možete da rukovodite. Isto tako neko može da vam uništi reputaciju sa, ne znam, širenjem određenih glasina, laži ili čak neki članak o vama. Iako je on neistinit, on može da unesi trag sumnje u misli čak i oni koji vas jako dobro poznaju. Možete kroz određene situacije gdje vas pod navodnicima bije loš glas, možete da izgubite i najbližih prijatelja, čak i neke članove obitelji. Uzmejući sve to u obzir i uzmejući u obzir da kako stvari danas stoje, da se uz online medije, uz besplatan pristup online medijima,
vi možete promovisati i vi možete stvoriti sliku javnosti onako kako vi želite o vama. Ja sada ne govorim o tome da vi lažete, ali jednostavno vi možete biti introvertna osoba koja nije pokazala do sada sve svoje sklonosti, sposobnosti i vještine i svoje znanje. Tako da ono što vi želite postići zapravo kao osoba koja želi da razvije svoj lični brand i da ga usmjeri u pravom pravcu, jeste da počnete da dijelite svoje znanje, svoje vještine sa onima kojima je to jednostavno potrebno. Sada, naići ćete na više opstrukcija u svemu tome. Znači, prva opstrukcija jeste ako ste introvertna osoba i ako se bojite javnog izlaganja, ako se bojite snimanja videa, zapravo svi se boje toga u samom početku, onda to će vam biti jedna od opstrukcija. Savjet za to, moj savjet za prevazilaženje ove opstrukcije jeste da jednostavno odlučite i da poduzmete prvi korak, znači akcija. Osjetite strah, ali i pored tog straha koji osjećate, učinite to. Znači, izađite iz zone komforta, jer ništa dobro se ne desi unutar zone komforta. Ja uvijek naglašavam, stalno naglašavam to da trebate izaći iz zone komforta, jer tu se zapravo dešavaju velike promjene u vašem životu i to pozitivne promjene. I naročito u ovo doba digitalizacije vi trebate to da iskoristite. Druga opstrukcija je da vi počnete razmišljati na način sad, bez obzira čime se bavite, vi imate konkurenciju i vi možete reći, pa ja već imam konkurenciju i oni već imaju veoma jako online prisustvo, oni imaju, ne znam, 10.000 pratilaca na nekoj socijalnoj mreži, na Facebooku recimo, na Instagramu, na LinkedInu. I sad vi možete početi razmišljati na taj način, pa šta ja tu mogu učiniti, koliko će meni dugo vremena trebati da ja postignem taj nivo i tako dalje. Znači, to nije način da razmišljate o tome. Evo, ja ću podijeliti moje iskustvo, moje vlastito iskustvo mog početka na LinkedInu. Znači, u vrijeme kada sam shvatila da LinkedIn više nije platforma, čisto platforma za pronalazak posla kao što je nekada bila, a to se tek promijenilo u posljednjih nekoliko godina. Znači, kada je to postala platforma za sklapanje poslova, kada je to postala platforma za nuđenje vaših usluga, za odličan networking i to globalni networking, za otvaranje mnogobrojnih mogućnosti i tako dalje, naravno za razvoj vašeg ličnog brenda, ja sam jednostavno samim tim saznanjem, a i posmatranjem šta drugi oko mene iz moje ili slične oblasti radi, po tom pitanju sam počela ja sam jednostavno donijela odluku da budem prisutna na toj mreži, da ne samo prisutna, već da razvijem svoj personalni brand tamo, da povećam broj konekcija, da počnem ozbiljno da se bavim networkingom na toj mreži i da jednostavno koristim tu mrežu kao izvor sticanja klijenata i širenja svog znanja. Samim tim, znači, postajem jednostavno osoba koja je prepoznatljiva po svojoj oblasti poslovanja, zato što ja konstantno pričam o tome. Sad, ne govorim samo o sebi, govorim o vama, govorim o svakome drugom koji je unutar neke oblasti poslovanja i on zaista zna šta govori i jednostavno širi svoje znanje, iskustva iz te oblasti i
obezbjeđuje vrijednost za krajnjeg korisnika, odnosno za one koji to slušaju. I to je taj način kako će oni zapravo dostići tu neku popularnost, odnosno oni će doći do neke svoje ciljne klijentele, do onih kojima je taj sadržaj, takav sadržaj i takva informacija potrebna. Sad sljedeća obstrukcija jeste da vi počnete razmišljati na način da imate puno konkurencije. Sad, svi mi imamo puno konkurencije, međutim, to nije način na koji ja razmišljam. Ja razmišljam na način da mi smo svi drugačiji i mi svi imamo različita iskustva. Moje iskustvo nije isto sa iskustvom bilo koga drugog koji radi apsolutno isto, znači nudi apsolutno iste usluge online ili u istoj državi, u istom mjestu, bez obzira na to. Znači, neki klijenti će se jednostavno osjećati slobodniji da se obrate meni nego mom konkurentu ili obrnuto. Jer čisto postoje određene vibracije između ljudi se jednostavno they don't match. Znači, oni se ne poklapaju sa određenim osobama, sa drugima se vrlo lako razumiju i pod navodnicima poklapaju. Tako da ne trebate razmišljati na taj način. Znači, evo, moje iskustvo koje sam spomenula na LinkedInu je počelo na način da sam jednostavno u tom periodu, bilo je aktuelno, bilo je neki challenge, znači neki izazov za sve osobe koje su na LinkedInu da rade uzastopno 30 videa i da ih postuju na LinkedInu u okviru 30 dana. I ja sam jednostavno odlučila da ću ja to da uradim. Znači, prethodno moje iskustvo sa snimanjem videa i sa postovanjem videa je zaista bilo vrlo, vrlo slabo i ja se nisam osjećala komfortno da to radim i da, postoje neka doza, mislim sam bila samouvjerena, inače sam samouvjerena osoba, ali znate, postoji doza neke sumnje, kao i kod svih drugih, naročito u početku. I prosto ne znate kakav kontent, odnosno sadržaj da postujete tu. Odnosno, vi zapravo znate, ali vi cijelo vrijeme mislite, možda to nije tako dobro, možda to svi ljudi već znaju nešto o tome, mislim, to je nešto. Imate osjećaj kao da kada razgovarate o svojoj oblasti poslovanja, vi imate osjećaj da svi znaju sve o tome. To nije tačno. Znači, ljudi jednostavno ne znaju, a vi niste svjesni toga. Čak i ako su isto u oblasti poslovanja, postoje informacije koje vi znate, a oni ne znaju. Ili možda oni to znaju, ali jako dobro da ih podsjetite na to, pa će iz tog razloga gledati vaš video. Tako da to su te neke opstrukcije na koje ćete naići u samom početku, ali znači, govorimo iz vlastitog iskustva. Nakon tih prvih 30 dana uzastopnog postovanja videa, ja sam dobila značajne koristi od toga. Znači, to je bio moj početak izgradnje i mog ličnog brenda na LinkedInu i to je bio put do 10.000 konekcija na LinkedInu koje trenutno imam, odnosno došla sam do 6.000 konekcija u periodu kraćem od 6 mjeseci i taj broj konekcija bi bio čak i veći u slučaju da sam ja bila zainteresovana za to, čisto da imam veći broj konekcija. Ne, ja sam se povezivala sa osobama na LinkedInu smisleno. Znači, to su bili ili moji potencijalni klijenti, ili su to bile osobe koje mogu naučiti nešto od mene, ili osobe od kojih ja mogu nešto naučiti, ili jednostavno osobe iz oblasti poslovanja koje su slične mojoj branši ili za koje sam ja zainteresovana. Znači, to su nekoliko savjeta koje ja mogu podijeliti iz vlastitog iskustva. Nakon tog
eksperimenta od 30 dana konstantnog postovanja videa na LinkedInu. Znate, postovanje videa na LinkedInu to nije baš tako jednostavno. Jer šta to podrazumijeva? To podrazumijeva, znači, javno eksponiranje. To istovremeno može značiti javno blamiranje. Da, ako znači se vi jednostavno neko vas može tako doživjeti. Međutim, to je jedna od onih opstrukcija o kojima sam govorila i jednostavno nekome će svidjeti vaš video, nekome neće, pa šta, i ako neće, jednostavno nisu se pronašli u tome, ne dopadate im se kao osoba i to je to. Ali istovremeno bit će jako puno osoba kojima će se dopasti vaša autentičnost i to što ste vi sebi prihvatili takvima kakvi jeste i jednostavno dijelite to sa drugima. Znači, nakon završetka tog perioda od postovanja 30 dana video na LinkedInu, ja sam napisala jedan članak u vezi toga i objavila ga na LinkedInu i vjerujem da je taj članak pomogao mnogo drugih osoba koje nisu morale proći kroz sveokupan taj period i taj eksperiment da bi naučile nešto, odnosno mogli su čisto pročitati to u mom članku i shvatiti važnost određenih poteza, recimo tako, na LinkedIn. Još nešto što je značajno uzeti u obzir jeste to da je LinkedIn ipak najveća poslovna platforma online. Znači, nije to isto kao da vi postujete sad, ne znam, neki video na Instagramu, na Facebooku, jer ipak to su poslovni ljudi, to su osobe koje su vaši potencijalni poslodavci ili su oni već vaši poslodavci ili su vaši klijenti i slično. Znači, potrebna je hrabrost. U svakom slučaju, da ne bi dužila dalje sa ovim videom, ja vas definitivno ohrabrujem da poduzmete taj prvi korak, da iako osjećate strah, da to je neminovno, da to učinite i jednostavno shvatite da ćete sa činjenjem toga, znači sa većim brojem videa koje snimite i koje postujete, jednostavno postati bolji i bolji u tome. Postaćete elokventniji i osjećate se više komfortno kada to činite. Toliko od mene u ovom videu. U slučaju da vam se dopao ovaj video, ja bih vas zamolila da lajkate video i da napišete komentar, da napišete u komentaru pitanja koja biste eventualno mogli imati vezano za ovo ili u slučaju da vam je potreban neki savjet iz oblasti digitalnog marketinga. To je zaista jedna velika oblast. Koliko mogu, ja ću da vam pomognem, uvijek sam spremna za pomoć i to je jedan od razloga zašto uopšte i radim ovaj video. U slučaju da želite da budete u toku sa postovanjem mojih budućih videa na ovu tematiku, možete se subscribe-ovati i da pritisnete to zvonce u ćošku koje će vas obavijestiti o mojim narednim videima. Ja vam želim svaki uspjeh i koliko god mogu ja ću vam pomoći i uvijek se možete meni obratiti za besplatan savjet. Želim vam ugodan dan i do sljedećeg videa.